wancu kota sing ada. Sing ada nyaman pada buat kesulian lah. Sek gorek sini tapi dah. Sidi tapinang bajak terus Sidi terus angon tepung sing ada. Onda angon pakuan. Woi, Ini seroda duane angon pakuan ini. sing ada sebelah karang nyimbangin buat kesulian. Sake wandan makele bisa. Somah, Nah, sane anak-anak makele terdentat. Namun api ando. mungkin Bapak makele sampun ngudo si Lola. Salangi dogar, mereka ke hancu kode. sebelah marangan lu. Menyen ada kilonya. Deos wadah intai nyonya. Intai nyonya. Mangken sampun mereka iri Lola mereka. Nyelidiki di mana? Di mana tempat posisi intai nyonya? Kira-kira mereka. Nah jadi jalan iringan lah. Anu nih. Nenek ke Shanghai. Ini ke Taipei. Mih. Rame anaknya menjalan ke sekolah kuli. Makin anaknya makin. Sing mulian mekel macet sing. Nah, Nanggung, masuk nanggung. Mari omongan santai jadul. Klek, men keker sing kabar nani nih. Nani ajak mekeli i macan. Mensiga kengken kabar sigane dan kamu. Wih ae gati seolah-olah nani. Wih cicing nani oh. Aduh. Kasar gitu. Mau di beleleng mulu halus gatin tuh. Alah. Ini lemah apa nih? Wih adi bok nani ini adi nyerot bok nani. Dong cai jelema apa nih? I Lola, Cang Lola. Bener betong Lola dong lagi kene cara kayak kedes perkutut cai dari mimi. Wih, aduh. Aret tamat mes sekolah. Anak muda anak buah. Kuli Jam saya. Kesayangan gelah di wanciu kota. Apa yang tagih kuli nih? Mimi. Makanya bawa ane cereng. Makanya bawa ane gapas kamu main. Bo. Laporan. Lah. Mengkengken. Ya. Cai utus gelah tunen kamu ke sekolah. Iya, Bu tamat. Hah? Tamat. Oh sudah tamat. Intai pertama. Cai sudah tamat. Bu tamat bekejang tiang duang dase misi merah. Hah? Duang dase misi merah. Ada orang tamat di panca ini. Iya, ngon ngai lawar di galungane ke banyak barak. Ler. Memintai sebetulnya di sekolah. Tepuk. Cekek. Aduh. Cekek. Yen mesane ngajak gelah cocok. Cakep aman selepa. Gelah bagus. Intai jekit. Cocok. Makanya bagus. Intai. Cocok. Nah, ini marah anak buah kan ini. Sayang cai mana pangkat cai. Mana jemak gaji awaknya bendahara. Beli. Menani bendahara nih. Keuangan. Dan Menani beleng-beleng. Hei. Menani adi. Suot. Mekelo metapa nani lumutan. Tomadan metatu. Betatu bangke meong. Di Suban gelai nganten ngajak intai. Berapa? Minum. Woi. Yes. Ajen buka. Yes. Woi, welang tajan welang. Nyen wela. Welang. Gelah kan kuasa nyen. Tanggung jawab. Tanggung jawab di Bandar Macun. Nyen ada bani di wanciu kotanya. Kasino buka kasino. 12 miliar macet tiap bulan. Tajan ada. Iya. Bagus. Jalan. Yen terus pas nguruang tajan, nguruang ceki. Bom sing nguruang dasar. Adik kamu lah kuang. Pada kini. Pada runguang. Pada rumah. Tajan runguang, ceki runguang, bom masih runguang. Oh. Cai marebang encanang tajan deh kencanang cai bumi barengin. Nah, lagi cai. Oh kita. Cai. Nah, jalan jani. Gile. Jajan. Bos.
dewek menuntut ilmu di ini. Apa artinya ijazah? Apa artinya raga sukses di sekolah? Pemerakat masih rakar mati. Tak mati. Proses yang ada di bidang dewek lakar sekolah makhluk. Sampai kemudian tadi beli ngerengkeng saja iraga subuh tamat di sekolah pemeragat kuni lakar mati tuh tadi gitu bawa beli ngapi cuma beli sampai yen benar menyediangi beli jalan jejani gerehastane jalanan iraga subuh pada tamat subuh lulus subuh lakar pada mulai aku pun kenal beli sampai Waduh keras tuh. Gerehaskeun tuh sing jadelen nih sampai pertemuan sang laki rabi anak lo kelawan anak wani apaan mula ditu saren sadra sedigumini mula ditu ya pertemuan ya lupa mah buka beli ngajak tiang jadi Para tamat ngangsan bodoh nih. Kemudian muter muani ngajak beli ngajak tiang. Mulai saja gerakan lo kelawan muani. sangka gua beli wani lo Wah, ini ngajar nih. Kalian kali ke Bangli lah karena kalian dokter stres nih lah karena. dari sampai lengah gambir subah mundur bahan sih ngerti mas Adi yang tahu. ulas pintain sih merasa ini yang sih masuk aduh Adi, do bodoh awak ini apa tadi nih? cekur yang bodoh Adi bodoh. iya yang bodoh cocok beliau ya dia jegek bagus Bin yang kata bodoh nenek. Adi yang tahu. Cuma lu. Nih mana beli sing cocok ini. Lakan mas adu aja ngajak Adi wak muter muani. ya Orang mana mani men kengken ada nenek. lo ya Hah? lo ya Hei. Yakin dong yang tidak nenek. Iya nih raga muter muani nih kata itu huyungnya bukan. mani Bodoh nih bodoh. Akma kene yang seperti gitu seperti lo kok mani Ajak sirep. Raga itu cuma timpah nih. Wah, kali pada dia bisa sampai. Bukan ya, masih sih talangan dari dulu. Begitu apa? Masih sih talangan lu. Adi, Tempat ini berani, men, jalan dari ke taman. Kiri di taman ada tongos, sunggung. Ada ketamanan, isi punya bunga, jalan itu lari-lari. ya. Oyong. Bang bang, jawab gede. Hei, ngoh mana hati nih? Nah. Lanjut nolak itu dah. Wah, muter muani dekat ini. Kayak kimo dogen tenan. Pelut sing tadi. Papa grepino nih. Jet grepino nih. Mai. Wih, ketamanane asri pesan, ada lager, ada isi kedis di tengah-tengahnya. Aruh beli jengat tiang
manae pusan. Tawang gede sakudu. Si nawang beli gede sakudu. Ye, sampai lamun beli pang nawang, tuh ya bemadang gede beli bis. Ani putih Dodon. Nah, jadi gini, sekarang jadi beli nakah jen dua muan nenek. Tawang jen ani lu, jen ani muani. Para tahu. Si nawang. Sing naon? Lengah saja. Tak nguntuh gen si tawang beli di jaduduk patuh. Patut tuh putih. Bunga teh kuning. Mesing sing adek itu. Jadi dia ngurain nah. Tuh. Jan. Ane bedelodan. Ane bedelodan. Kuncirnya keduan. Nah, tuh wani adane. Nih ya wani. Apa nih? Tuh kedisi ane bedelodan wani. Oh, tuh boyo wani. Oh, saja nih mani. Oh. Mau dikedes mai ini. Tuh. Nah, jadi di pedajanan. Jan. Tuh, di pedajanan apa tuh? Mani masih dok. Diji ya dunduk kedis muani yang saling sol-sol. Tuh nak eluh, tuh di pedajanan. Papi naon? Tuh tinggalin. Tuh saling sama ya. Oh, saling anggutin dia loh. Kemudian kedes. Oh, salah ada lode galak kakinya ngengkot. Hati. Enggak lah kerja kebangli kan anak. Temu-temu dene. Kemudian kedes di hutan. Sajan. Wah. Nete ibu kedis. Teng mapelek ibu nediakai. Jangan tang bodoh nih. Teng. Yen monto sing supe nyul sulang dewek. Teng tadi ibu sing merasa. Dong saja nih. Kene yang sing merasa ora yang lo masih sing kudu. Saja nih muduh-muduhan nih yang kai. Kaden tuseng ngesidebakan matuten kedes tanpa cureng. Ibu kedis. Kaden kai lakar sing bisa nutang tingkah ibane merupa kedis. Anggot kade mungkin idang lakar nutang keken idang. Udah ibu mau belah nadiah kai. Gedeg kai buka mati ngenoti bemake Kaden pakai sing gedeg ngenut ibu mekedo-kedo anu. Cemah pasang buat ketawang. Ngajang saja nih. Ih, itu kedis tuh nak. Sing wenang kedis cara manusia kan. Balik kawan adik betul muan itu kemudian nutang kedis tuh nak. Aduh, moni. Adi. Adi sing cocok lihat kawan Adi ini. Lakar Melayu kali. Kan. Ini bekirang-kirangan. Kirang-kirangan keken. Perpisahan begini apa ada kenangan manis? Karena kalian bunga. Geli-gelang. Oh? Geli-gelang? Ini masih. Oh? Tok jangan sebut tuh. Apa kedis Saja. tuh? Benar tuh boleh sampai dewe ki lakar berpisah abang pada hasil pada lulur sing gitu. Iya, benar gelang. Kan ada kenangan. Ayo. Yang saja Adi buat alih pemantri itu nak. Birawang din lawas kunang ikang latria sesambat luwer cinta king tawang midar panglayange. Kemudian belah pesan dari Adi itu nak. Nyemak bunga amone sing dalam. Ken panjani ngakal dewe. Pangidang dogen nyemak bungane sampai yen sing ngakal apa kasih ngidang. Yen orang lemane belum orang lengah juga. Sing bakat pan ngenuang kenani sampai. Aduh.
Kengket tadi ini dia. Kenapa dia? Kenapa dia? Buang sakit, buang. Buang sakit Allah ini. Loh, daya dengan. Sajan. Laku tira gemono belok. Sing edanya mak bunga, iban sakit. Adi, dia semanang saya. Apa buin belilakan mak bunga itu donan? Tidak. Yuk. Soji masalah kerutan patut dibanding Jari. Ini dulu. Kawan, ampun. Uli. Tegarang pakin jelemutan anak. Nyen jatine jeleman ini. Adi dini maguyang. Ari laudang. Aku nen. Cai nawang nih lah. Nyen. Nyen. Dibalik. Nyen. Intai ini kira. Intai nyonya. Ini. Aduh, adi cekek. Ini campur. Adi. Takon ini. Adi. Adi cahaya. Ini stop. Ini jelemu kurang ajaran. Kekena obi dong. Apa? Kopi dangkul dekat tangan tuh. Tetakon maklen. Odong nih yang taib. Aneh kelamar nih. Apa kelahi? Mimi dia ratu. Adi sang meraga bulan di dewa. Mau pelinter anak ibu kebeli ngaliin dewe adi nih. Menadi dini adi meslepungan. Turkum merang gambreng rambut di dewa. Nah kengken. Ada nabi. Mari laut tangga dia munyikan beli bandar macam. Pang beli praktias senawang. Laut tangga di. Nyen yang dewek adni kumrang gambreng makajang ke kini. Beli sebanar macun. Tiana ge keparikuse teken doi bapak sama. Aduh. Hah? Keparikuse? Woi. Ken jelemani tenenan madani bapak sampai. Iya madani bapak sampai timpal tiam sekolah. Lah. Siap-siap lah, Cai, siap-siap. Bangsat. Siap-siap lah, siap-siap. Sumpah Sampai. Ngomong. Bocol cima sekolah, dua ranking 2 ciman. Udah. ranking 2 ya man. Ada ranking 2 mah di kose. Adi sing mari kose dan gaji sing ngajak-ngajakin sih. Ada ngajak-ngajakin. Sing kena sing ngalih duman. Jadi juari pongah cani ngusuin teh nyonya. Mirip cai itu sing nawang tuh tetagonan gelak. Tetagon di bandar macun. Cai jelek mimi meseh. Jelema nili bociu meseh kuli. Jelema uli bocus, jelema rada suge, sangat melah. Ije cari man nyopet gerendeng. Memaleng boniki, memaleng. Boy, Apik. dia mah di kelompok. Be. Pang cai nawang di bandar macun. Baju. Nyinggi di wanciu kote. Ne beuinan sugih diwanciu. Nah, Pangke cai. Kuli. Cekok. minggir. Cakep. Minggir. Anak buah malu bos belakang. Bos, belakang bos. Bos jangan ikut-ikut. Kalau penjara, kasih anak buahnya penjara. Bani di penjara. Bani, Bani kono. kan bos. Dia nomor.
Beli, Ada masalah? caci maki kadi tiang. Apa saya bisa bantu? Jadi dolar membantu. Nyen. Yang jengah. Buahnya mirip. Ken terima kasih. Sebenar Masun. Siapa Ji? Nyen. Minggir cai minggir. Oh beralapan kan? Minggir cai minggir. Pakai meong cai. Udah cai minggir. Oh dia awaknya dan minggir. Awaknya dia udah minggir dikit. Wih, aja ngomong matanya kan. Perintah bos awaknya apa nih benar. Wih. Awakin nih. Nih belum ada cicing borosan cai. Baru perintah kan bosennya. Ini Benci nyanyi keket. celeng alasan nih. Disamping aja celeng alasan. Jagur. Jagur. Nyekar jagur. Lah, Jagur lah. Jagur benar. Nah. Angkap lah, angkap. Cok. Pasing bocol besi-besi cang lah. Cok. Angkat. Tangannya si Sakti cengerah. Sekat ciwanen nih. Wanen. Sekat ciwanen. Jangan. Lawan le. Ye. Lu mau kangen nih. Kene. Dia mau pangcar cang lagi. Si Wanen nih. Wanen. Wanen. Iyan Wanen tungai Wanen. Dijauhin dengan tukang ibu nih. Oke, Lawan satu. Satu. Nah, Cang sing ada lah masalah ngajarci. Kungfu. nah. Kungfu. Suang. Kumpu pesuang si kumpu nih pesuang. Uli. Dibanding misi ngigal, Jagur. Jagur. Cing lemah gedap cila. Damai. Ye. Hobi patuh jangan le cewek. Ye. Uli. Yuk. Ayo. Ye, jagur. Jamaikan damai ale. Damai kengken cuma ale kai jak bose. Cai siap gaji cai. Jagur. Cai menggaji cai. Andi jagur. Ukon ngomong demiakan. Dong ni cicingin mah modal cai siap. Lawan. Jela mau gedenan gerak. Bangkei be. Awaki ketang. Mulu sing. Duh acum-acum. Yen awaki gede kabrorot ras nih. Man jadi kayak Beda kene, Pak. Apang bersihnya mungkin bakal mantu. Uni pernikahan bapak. Babutlah munyin ini. Kali ngepantai kita. Orang bangal bule orang. Makin mantu. Makeli kita. Adik tanya. Abek. Sing medaya adik buka bidani. Cok. Nampakin. Ingat Tuhan nama baik belinya ini. Kemudian beli orang mempani kosen. Disampe ampure. Sangkanen tiang nyug jugen kayun beline. Apan jani sebuah kerasa pantiang. Kayun beli dekatnya lewat tiangi. Nah kini jani disampe. Kan tadi. Pangda nyan beli mekelo. Mekak kayun teken dewek tiangi. Jani beli sebenawang tiang sejati medewek lu. Nah, disampe. Jani agam janjin tiangi beli. Janjin tiangi teken dewek beli sing jadelen. Kan tekan. Telu pitu. Nenem papat. Kudos dadue. Ento janjin tiangi teken beli. Ideh men tiang mulih. Dan yang beli kanti kaset ngalih dewek tiangi mulih. Ngideh dewek tiangi mulih. Sok semua berarti. Yang buat kita panemayan adik kapening beli. Apa kadang? Sok seman beli. Winalio kagunturan manik pai depan beli. Pitu telu, putus dadua, Nenam papat. Kedo janji tadi. Nah bisa dibeli. Ngantos nih lagi. Muter. Nah, apaan sumadan pada negem pasubayani? Ya makin tiang ngusur pamit. Lautan tadi.
Jangan malu begitu kadang-kadang buek nang bulan pin bertemu. Ane kene lung dibanding cek kabar blok blair gitu. Mati yang Angkit dan meniki sampai janji ini ngetang. Ngetang, Dok. Pitu dulu. Putus Dadu. nanam papa. Udah tadi tuh. Rasa Hasilnya tuh. pangklung orang rasa pina bulan Betul hasil mau. 30 hari. 6 Pak. Pitu lu. Putus dua. Abulan. Lung dah selemang. Pangklung orang rasa. Hasil. Ngetang. Ingat. Catat, tulis. Ayo. Nah, Mari lo tanginyen ibun belah tanginyen. Doane ngamarane sumber nih Jani. Ini. Tuh. Ibu. Ini bahagia aja penunggu nih. Nah Jani sumber. Begitu. Ya aman kayaknya menjadi dia. Kena yang seneng jadi tay terus ambil itu ambil Iki sampun sarwa mulai mas-masan ampun penuh. lian Lian mutiara. ampun Kami sudah memang merasa benar lah mantap. Dan nenek bisa lah kan pakai dan kata nenek. Sertifikat tanah melaging. Sertifikat ada tanahnya hilang. Ya tuh. Sajane. Sami sampun mendaging ibu. Ini durus sang ibu manjing gitu. Saat ini mama ibu. Siap siaga jangan dimakan pada bulan bintang dino. Pesta. Di kumpulan kejar. Wawo kanot waya kaluer puspa sapang kembangi. Pokoknya pesta. Megele Subandar Macun ke nganten. Jani pesta 1 bulan 7 hari. Cangpang bareng nganten. Nya kejualan ji. Kebet melalui. Jangan kepet-pet nali. Bet ngandang. Ye. Lemu buah. Siapkan semua. Upah bulan pitung dina upah joget. Joget ramagong. Ramagong. Sengratari. Sendra tari. Lagu dangdut. Lagu pop Bali. Oh, lagu rock alternatif bangun. Ini kan grup nih lolo kali. Olot. Coba nih ngeningang kita bu. Barong bangkal. Barong bangkal bungut. Mana lo mau kening mare barong bangkong ya nak mau ani kening barong bangkal. Ini aneh barong bangkong. Inailahi wa. Wah. Nyen aja ke barong bangkung. Jani nak untuk nani madan cita aja barong kucit. Oh, untuk anak-anak barong kucet Pak Guru. Kucit. Bin Sebut nama tiga magai. Magai di perusahaannya saudara Gar Macun. Wih. Tiga magai lo lah. Dadi liku. Apa dan tu anak buat? Kuli. Kuli. Kulit. Pak Guru di jam magai. Ye.
Pibian ketemu jak timpal-timpal. Tepuk timpalin di sekolah. Hari ini ada aneh Pak Guru aja guys. Nu je moni ngajian ngangin ngelo dah. Tak tugas guru ada Itu ane. cara dia. Pak Guru. Dia nyanyi nu Di jam apa? di PLN nu. Oh, Apa tuh? PLN mah kayak dah. hebat. Dia masih ada kayak apa dah. Hai sombong nih. Bang gitu. Di PLN kayak. PLN artinya petang lemah nongkrong gitu. Dong nganggur sih dam. Nganggur sih. Makanya sih cari. Cara magaya sih gampang sih. Uang makan ditanggung. Uang transport ditanggung, gaji len. Minuman len man, makanan len man. Cewek man. Ngenceh. Siu maya. Yang biasa ngenceh kan mangatus maya. Ini siu maya. Mencah tuan. Au menanyang-anyangan. Kadang cai tamat, kalian di samping guru orang cewek man. Siapa orang itu? Belajar nak malu. Terapkan pelajaran di masyarakat. Siapa orang cewek nyanan kelas giginya. Saya tadi. Seng. Men guru saya naman. Ye, anu. Maksudnya man gitu. Yang Pak Guru yang adanya. Ya. Ya nih, yang sebuah saja kan sing nolak no. Ye. Nah itu kan normal, tapi jangan seterus-terusan gitu jak berang sing tadi anak itu. Terjamin perusahaan terjamin. Tapi kini, yang jelas ilmu yang kalian dapatkan di sekolah diterapkan di masyarakat agar masyarakat percaya memang kamu sudah sekolah. Memang gitu. Bener Pak Guru. Kalau sekarang di zaman sekarang mencari orang baik duang trek man. Tetapi mencari orang bijaksana kayak waktu bijaksana. Ya. Gitu nih. Pak Guru saya sudah bekerja. Terima kasih Pak Guru. Jadi alung kali nak dua Pak Guru di sekolah. Jauh kali nak dua kalau. Tiga atau nak dua kali nak pesajo kayak wah jadi. Jadi kini, nah jadi mau ngomong irago masalah pekerjaan, jadi irago semua justru bekerja di masyarakat. Jadi cing udiane, misi ngentung adiah kang udiang. Mekel tiang kau manganten. Nganten. Mekel. Subanar macum lakar nganten. Iya apa magae? Ujang ben magae dak sugih. Saya perlu magae pes beliung lah. Bela perusahaan. Mau nak sugih tinggal mati itu jadi. Ditinggal mati nganten konen jani ka manganten. Oh gitu. Oh, Ani juangnya lat murid deh bidan. lat murid. Nyen. Intai Nyonya intai. itu juang. Muani terus muani kan? Sing main golep gitu. Guru sing nawang yen pidan nawang me pidan celek-celek ke. Jangan awang. Kadang pidan barang masuk di tular. Melecehkan guru. Masuk jauh. Iya sing nawang, guru sing nawang aja. Tuh jauh ulo kau yang cai nak pakaian terus muani itu. Ada kulo. Nak muani. Kulo aja. Kulo marmut. Apa lah nak? Tak bahasamnya nak ulo. Intai cewek. Ah sadok itu. Masa iya sih? Masa iya sih? Apa masa iya sih? Sekan. Aduh. Intai. Cewek apa nak lo yo? Ye. Ni jelemo caca mau petau nih. Cewek apa cowok gitu lagi? Serut cang nasin. Benar. Cewek. Jege. Berak ragu-ragu jangan. Balik malu nih. Sekan ya cewek tuh. Kan. Balin kan. Jenis kelamin balin. Jenis kelamin misi Indo kompo cowok betul. Ada ngabok kunci nih. Guru nggak betas cara aku udah kunci ini. Lungan suwot dari guru yang lengah jani. Makelo libur muridnya kunci siap ngapa? Sekolahan nama benin. Cewek nih ke Pak, cewek Pak. Nen. Oh. Iya daftar bonan nih. Sorry nah. Absensi siswa. Tanggal 21 ngigel di Budok. Jadwal ngigel apa? Rahasia dapur jago orang ki. Ditupung. Absen nih. Absen balin. Bekelan ke ajak ci bareng gigel cengi lah ibu. Bongkar rahasia gitu. Do nak orang gigel di Budok. Tanggal 21 ngalih hamah gitu nah. Absensi Pak. Nah, dia Bu. Absensi ini nih. Kelas Intai. Kelas 3A. Intai L. Oh? Berarti kan laki-laki.
Di gitu nah. Ini bisa dilaporkan ke Depkes nih. Apa kekes tuh? Nak wani orang nak lu. Pang suwer. Di jalan we tu. Kenapa tadi nak muani? Yang cara jani tawang yang nak luh duk kewah masuk. Sangkali masuk payah sih nyaman tadi nak muani. Pang tadi masuk. Yang kene hitungnya ke Pak Guru lalu ni pok kene. Iya. Ada nih bagian wuk di dada po. Terbukti niki cewek. Benyah mano. Sumpah suwer niki cewek niki. Aduh paling belah kene Bapak Guru kami lu masih ngelong gemok. Kayaknya ndak mungkin deh. Nah, kene Pak Guru jak sing kene sing keto karena tiang mesti ngelagaye Pak Guru. Dan tiang secara tidak langsung Pak Guru ada di ini tiang undang Pak Guru. Gitu. Nah itulah ingatkan Pak Guru berarti ingat kita nanya ngajian jalan. Jalan jadi sekolah. Jalan berangkat. Nah. Awang sudah tidak. Ini kok gini. Anake subuh lulus ben kesabten subuh raga ngelah subuh pianak dadi bupati layang kacang komak bupati dok dia haget kadi orang anak di benengan totonan juangin negati bapane suntiang gitu adane. Aduh, ijel aku nebogolan nih totonan. Weh, dulaler. Oh, jani je. Ajak jani senang-senang. Ajak mepesta. Weh, makan. Udang. Jani sing disampe mekire belakar dadi bupati. Kirim. Mekire dadi bupati. Dingah wene ningah kablar nih. Kablar. Aduh be. Kabar engke ninggal kabar engke. Dingah lakar cepet masih nganten. nganten. Jani kene lan jani mau pesta. Kiriang bentuk. Baru ngerti. Kabar keur nganten. Karena di bupati nadu milih. Kebo aku udah bakal nampak kebo. Aku udah kan nampak kebo. Nah, kudanya nampak kebo. Kar pesta-pesta kuda nampak kebo. Udah nampak kebo. Kebo kamaran apa? Nan malun dan. Adi tingah metetampan keng jatuh. Ya, nakar pesta. Pesta mana pesta? Anak kegadan totonan tawa-tawanya oke bogolan payu. Ya, coba tambahi dongan meli. Bayak kene. Mama pesta. Pekan malu. Tawa macam oke anan malun dan mungkin. Wah, ini jam. Pekan gede yo. Tak konang itu ada apa nih tuh ada gerang. Wah. Gitu. Ot gerang. Woi. Jinyo. Ot gerang. Oh, dah beli. Bisa nyangkat bengode. Yang penting. Yang penting bu pesta. Nonen. Karung ane misi setrip gadang. Marung strip itu misi strip gadang. Menerima delokan anake. Rodo beli. Sampai lakar nganten sing ada nak aboba. Amplop apa dah? Amplop. Apa dah? Amplop anda. Sing misi pipes tuh. Masuk tadi. Abang clue 30%. Keluar tuh. Masuk keluar.
bubar. Gitu. Kamu nit nasgrang, Bang. Pokoknya lawar rahasia dong. Ngelawar gerang awak ini. Ngomong-ngomong sing gitu. Pangsing upah igal-igalan. Irago jani melatih. Tadi gali-galan. Yan ngigal ke, yan megending ke. Bapak kedua mengening. Bapak kedua mengening. Walang kekek. Walang kekek itu gendingane. Walang kekek. Walang kekek. Kengkeng gini walang kekek. Kengkena penyanyi kenun nasgrang kengkena. Bilang nengke ngomong sengal-sengal bungut. Hilang di komputer. Anak duelen kene maluan wene. Wene wasi mumur amonto boy. Ida wene ngutang. Adi ngutang. Walang kekek kengken. Adilah walang kekek. Lu walang kajok. Walang kekek, walang irenge. Walang kekek kan bin. Adi metakon. Wene bilang catetane dini to gitu. Wene sing nawa? Sing nawa. Sing masih Badak. Patut ini dolar sing lah. Nah, kene sebab. Apaan tiang sebuling awet jani? Panemayan tiang aja. Yes, saja janji. Janji ini kinintai. Subun apa kerainane jani? Buat panemayan tiangnya, awan intai. Bakal ngide hintai. Bapak mestinya siap-siap biaya. Dan malu. Lagi nekang undangan. Asal ngomong biaya, nen. Gerang selah nih beli. Nana ketuang tadi masih Nana berjalan subuh. Jalan kudu yang ngonyang. Ya, kudu yang ngonyang, lan. Madakan ye ceneng ngapang labde kari. Sok semut yang bapak. Yan kita suntiang lah panake. Suntiang. Amon sing kita idola ler lah ini. Yang lah bapak ini kemem nase. Saja meripit gerang selah. Nyanto memunyi itu. Sing yan jani, yan jani ngoreng kacang karbang tamu ini pangsing keratak kerodok munyine memalu. Memalu gitu. Pangsing wayang rodok ini. Di ngawene tuh. Yang mem kacun goreng sih maklias sama lah gitu. Kan demen kacang mamam. Wah. Demen di kacang mamam. Kacang. Kacangan itu kan madan. Aning iman ngide demen. Sejelas nih. Aman melising. Melising, ngide demen. Demen ngopi. Karumbang kerontong. Nana kamu. Lan, si aku berdoa. Terus. Subuh panemayo nih. Ingetan sembayangan ake. Nggih. Subuh sembayang. Konen yang bapak. Sembayang anake. Sembayang malu. Len saja. Apun len. Kar ciri ini kar ngalei nyonya song tainin. Nyonyain tainin. Nah yang gitu. Jalan bukan. Jalan capek.
sampun api pekeli. Dewek tiange subuh pergi dianget kali Subanar Macun bibi. Kalau kang pisan mekle putu. Di jalan tenune ngrek parinikane asapun iki mekle putu. Memangke asapun api sarang mekle bapak sampe. Tuh subane sangat bakang tiang di hati bibi. Apa dia sebelum berjanji ngajak bapak sampe ialah kata ke main buat ngiti dewek tiange. Kudiang bandiang jani mekenal bibi. Asapun api yang ditiang mangke mekle putu. Ada asapun nikah pikawinan biang pemekle putu. Napi sesane kirangan Riki. Memen tiang kuduan tekan anak sugih bibi. Sekolah tiang sing mendasari ngantuk teman bibi. Kengkenan pantiang jani. Yen teke bapak sampe. Ya bibi. Ne dong dayane bibi. Ampun tolah doleng. Ngire biar paling bapak sampai ngalih rumah tiang. Jalan. Saja bibi. Selamat bertemu Meme. Cukup kayangane sing lah Meme jenengan dimai ke mama ke Meme tetep. Awake sing lah Meme nu dadong luwen. Pernah cai mama Meme dan ke dini. Negak malu. Cang-cang punya negak. Makasih tangan tur medanan penyapane nyunyor maneh. Apaan beli subuh madan napak ada nepan lumayan beli kapenya. Raya nejani lakar papa kadi. Tuh raja beli ke muka bociu negeri. Lan itu masa kapang. Pawi wahat. Sing itu pas panamayan adini. Lan. Pamakas subuh madan seregep seranu upacara. Medaging nyonya. Bociu negeri. Nggih. Makin sampai pacang arena nyonya, di tiang pacang adas niki kan. Kada nau kucit jeneng dhewe ke kadase. Aduh. Pocol nih pocol. Lah ngadeng-ngadeng malu beli. Tadi beli cek teke main lah kami teh mapar dewek tiange. Janji aku nek nanti ana momen bisa be. Kan janji tiange dike dewek ini. Giling-giling. Jangan tadi nih kapening beli. Pitu dulu. Dosa dua. Enam papat. Wang dulu orang ada dasar dulu. Bisa sampai saja. Janji tiange dengan dewek ini telu pitu dan 6 papat putus dapet. Man. Yen coba gitu, tunggu dia beli kaset ke main kali dewek tiange. Kemudian kaset. Makin sabumang belum dasar. Kemudian belum dasar orang. Telu pitu dasar. Dan 6 papat masih dasar. Putus dah 2 masih dasar. Pang telu tiangnya kena munyi ngorahan dasar dino. Tunggu dia belum dasar dino kerasa bang munyi tiange. Nah, tuh belum. Kemudian dah dibeli sing bisa nampi munyi tiange bisa pe. Kenang jani. Wih, gini kena kecangkir ya. Dadene kaset tekan bini main ngalih dewek tiange. Ibih dewek tiange kaset bisa pe. Adi mitai. Ampuru beliau. Sing merasa beli. Ritat kalah di mana main raja beli. Pangklung orang. Kepandepan beli pangklung orang. Belum dasar. Nah ya dia sendiri lapor raya. Apaan beli sing jual? Kemat tapi ini gitu tani. Beli cuma nyalalang sewa lo patre. Nggih, undangan sampun memargi sami. Persiapan ulah satu kan lawar gerangnya pun anu kata ayo. Dum gerahan. Megang mekle putu. Asa pun api antuk mangki mekle. Dalam tiang bawa sampai. Sampunang menyakini Subanar Macun. Udo
Sampai dewek tiangnya sujatene sebuah kepekidiang tekeni subah narmacun Kancanan cele bawa sampai niki kan dia kayon makle putu senang rengi po subah narmacun niki sekarang pekarden biang ibune makle putu sapuna nyalahan iki makle nyonya asapun api antuk pun api makin Ken Adi subang ulung amunnya kabineng subang anak macu. Adi, tunggu dia alas cari pesanan di kabineng. Janji Adi ini dawak belining mas sekolah ngajak Adi. Salung long sabayang tak, waras parus sah. Wang magete habung beli kawanan. Nih janji Adi linyok kabineng raos. Sinah sing si dalakan muali keboci ada nan semua beli mati sampai tiang subahnya sangat pelih nawagang apura yang pisang nenten je kayon ni mangkeni keleputu asapun itu ken ban beli medai dan kimot beli lebas kelangkung kapin Adi sinah lakar sengidang yang lakar matamu aja dewek beli di desa kemudian apa dia suka kepikir yang dekeni subah narmacun hampur dong kena mau ken-kenan ada na ceneng dini ha dong na jelema uli dijek aja ceneng manying-mancingan dini intai nah ada neng jelema nene adi bani teke mai menemang aja ceneng ha kadan meme sing indek kuning ceneng dewe ceneng ha dong marep ceneng suod ganang meme ulang tahun suba bani ceneng manying-mancingan meme jelema nene Ibaba sampai timpal tiang sekolah meme. Iya barang sekolah. Benar. Milu dan timpal cenenge sekolah kan? Uli jajal mana nenek? Ipon saking bociu kute. Nih uli bon biu nih. Benar. Jangan ada nenek orang ke meme. Ipon majani baba sampai. Baba sampai maklebian. Baba sampai. Inge. Baba sampai ani uli di bociu. Ani bapak ni sundiang, mimi ratu betara. Dong jeleman ini bapak ni sundiang jelema tiwas tek nih. Dong adip ceneng bapak ngajak jelema kene-kene neng, intai ceneng. Dong nyanan ceneng yang tepukine tekeneng belen cenenge sebaran macen apa dadan mimi neng. Ganang mimi tongos neng. Ngediolas pangsolas neng. Maklebian ada takut ke suban armacan asapun api nih. Ana sube. Panak gelas sube pekidiang terus marmacan sube jak. Pekidiang ada dibatalen nih ke. Sing dadi. Cirete ndak dosa. Lah dak ke mantu sugih. Manipang lah pang bisa madane menek berdua. Yen jani gelas sube marmacan mantu bisa gelan awangane mekebar tawang bibi. Ada. Sampai. Bangun cai, becek-cek belintak jani cai nah. Bangun jak kene nyen bangun. Sampai. Dong saya dijuari gati mentas maya. Dong nageng lamar pianak kaine. Dong saya metakon nih bu. Coba pantas sih nageng lamar pianak kaine. Sampai? Mene kau kene mene. Ini ratu betara. Dong saya sampai. Ini saya takon ngedot-dotin pianak kaine oh. Cekek gue yang kedekati masa katanya berdiri. Pianaknya menem-menem aja nih. Ini adi apa? Dia nyalang, adi mesti tai dia batangnya. Apa orang dia nyalang? Mana dia meneman yang tu ni tawang beli? Ini maro cocok, ini mesti tai, ini maro sutra.
Apa beli? Uleng pailah. Raos adine uleng tuni beli beninga. Kenten do beli. Timpale me sekolah kone baba sampai totonan. Tunda diseng bang aja ngomong engke di bukit tenan. Kenten nak muane aja ngomong. Yang setuju. Nyane yang tahu apa kena Sumar Macun mantan tiangnya lakar calon mantan tiangnya apa dan tiangnya. Awaga sama Kreaji. Niki okane adepe niki kayak maklebiang ki Subanar Macun niki. Ya kan? Jadi misi Subanar Macun. Ya jadi nak adepe. Uang meter ada nih. Sing adepe. Beli kilometer ya pedang meter ada tiang sepanan tiang moran karena keke takut tiang beli. Beli lapian akin cair tiang masih lapian akin suba kepi tiang dikening Subanar Macun tiang suba lewati nyuang ke bang. Oh kenten niki make aji. Dengan tiang bebanga beli. Beli sempat yang panyugiang raga subuh sugih. Jadi mantune sugih. Aduh hamate beli plesir dan kene ya tiang beli. Oh ya no plesir lu kapalnya gulung nasi bang. Betul dan cai gelange. Dong adi apa teh nyalang teh nenana? Dong adi angon dagangan pianak. Iya cara janine beli udah ngimaluan suba anaknya dok nanti kalau mati sike. Beli demang ngapi anak enakan ukuran lagi sampai tengah mangama. Dan jadi subanya diceneng ngenyakin Subanar Macun beli masih milung aluset makanya beli tuan sedang menek sedang pianake adoh kengken kendele. Beli metakon malu nah. Imaluan memene nemenin beli ulian kesugihan beli ini kenang-nang. Benar. Yang beli sing sugih saya kejakin tiang beli bodoh. Tawang beli. Pianake sakal tigang kan juangin tiang juangin tawang beli. Oh, makan kecap nomor 1. Beli juanginnya bodoh ngeluluk sing ada ngelaisang panak kita bang. Weh. Dong dari kene solahnya ini ya. Tengken beli. Dari kene solahnya ini dikirim piana. Iya, kengken tiang piana gelas tunjang ada repot bang anaknya. Iya. Yang penting kena tiangnya beli setuju ke. Do anaknya beli. Dong solah apa? Yang dua. Dong solah apa adik kunan belinya tujuin ah. Dong dijade pari dab-dab gitu. Ya anaknya mekunan sing medasar banar teu berani. Anaknya mekunan musibah sih. Demen pada demen, tresna pada tresna. Gitu dasar anaknya mekunan tawa. Wow, cocok. Tuh, beli. Batalang pun batalang tangan beli. Buina kadang suba pele bantiang masih beli. Beli ngelapi anaknya tiang, suba kadang tiang bakat kidang Subanar Macun. Nah jani beli masih milu ngomongin intai beli pangnya beli. Ya ini jani ceneng sing nyak jan Subanar Macun apa dah dan tiang delok tiang beli. De patuang batukannya ini aja piana nah. Aja kena beli ini nah. Coba dia batukane. Sampai itu di belulek makan belinya makan. Sedang aku memene. Inalian kero panak cicingi juga ngawukun jek baik lah bes-bese. Yang. Kok jam pertandaan ini makan. Giring. Nah, puluhan suge-suge. Makan. Sing jadi-jadi bang ini jadinya. Tamu tenan. Dia nerima tamu kene-kene jelema di wasta. Terima mati suge-suge harus terima main. Pindah sinyak di baraja jang. Lah cari pesan. Bang ngalan ngelabas jang. Palingane kene solahnya ini kan beli ya. Kok jam beli. Bunuhan itu juga bisa merampok mesin. Mustene memang ngaliang tengok seneng melah nih. Janjane lah kalau seneng nyakin di bawah sampai sinah seneng semedar apa bang medar. Nah janjane seneng nyakin. Kini memene nah. Apa kita senengnya? Silakan di sini nih. Kini jani memene. Kan beli. Ya nyai demen ke Subanar Macun melahan nyai nyangkutin. Kan kesugaannya bakatang nyai silapin nyai itu kayak ngapain mu? Gue pianak kayak ini yang udah dagangan. Kan nyai alih Subanar Macunmu. Jadi belum ngitung kencan kena Kapon api yang mangkin Haji. Aksamu bapu ning. Ulian jati-jati bapu sing nawang ceneng pegaine aja Subanar Macun. Apang ceneng sing salah penampi diken kena papan. Papa nawang anak demen keneng anak cusing. Papa sing pilih kasih keneng demenan ceneng ceneng teh. Ada sangat sekali apa.
mai prayo lakar ngide dewek tiange bagus. Duk tiange di sekolahan. Mas ampun menjanji. Dia ngabu dewek metu ketambahan dia dewek. Sampun menjanji. Sahur penyendiang hidup celimelah bareng mati. Awinah disampai ke mai buat lakar ngide dewek tiange bagus. Tunggu cening marem orang. Tunggu cening marem orang coba kini jani kenang ban bapu. Memen cening mabudian kini anak sugih. Saya kalau cening minap nawang. Nawang ani madan ketatuan ani ke bawah jatuh karmun tu nih. Sang dersi jam kerja ngapa jatuh karmun suang-suang. Minap cening nawang. Yen mulaning cening sing lah jatuh karmun kening subanar macun. Nah diasun ada pun cening sing sudah lah kan macam. Nyonya. Niki wonten surat tulis sampai sakit keras. Ini daging surat yang tenuning. Permisi kalian lalu. Gitu masih ning. Arepe dikene suba ibaba sampai. Nah diasun ko yeuna tiwas. Yen mulaning cening demes. Tur maning ngelih cening lah jatuh karmu. Nah diasun buka apa banda cening memenu malangan. Sina mani wakas cening lah karmu temu. Di maya pada cening sinyidang metu bukaronan. Di suniatan cening lah kar. Sida metemu aja babak sampai. Ingat cang tutur bapak nih. Ingat cang tu nih. Kengken nih. Belum sampai sakit keras. Udah Rian pari laksanaan tiange mau nang iblis sampai. ading tai. Las cari pesan dewek adine kapening beli. Rasa sing sideban beli lakar mauri di mercepati itu. Cina hulian adin karena beli lakar mati itu. Las cari pesan dewek adine kapening rakan beli. Beli mapahami itu ati. Sampai Banyak yang lunas balas. Nah, Yang lunas balas. lunas pangwalesan itu lagi. Lunas apa balas apa hujan. Begitulah. Nah, jantor ning. Nah, Jangan dua waras. belah mungkin bapak ini. Mas ampun api lagi bukan Tahu, nang tahu. kleput. Walas, Lagi yen walas. surat ibu niki wayang malih mungkin. Pautan ke pos yang makdo sekalian. Jantor. ah kuli. Tekedang munyin tiange tekeni beli sampai kuli. Orang tiang lakar teke nyemah yang ini sampai. Tiang senja lakar ngelong janji. Bapak Suwije. Bisa itu sama lagi. Hah? Ada ngelang kuli. Ngelang apa surat lain. Cening. Bapak sing numalangin cening. Bapak nyuk serang kening madan jatuh karmen. Jalan Jumani tungang mungkin ini lah. Iya lah kene balik cening. Sing juari bapak nih. Jalan bibi ada. Sakenang dani larake. Kerajaan mati ini yang bakal apa? Kuliah cinta bisa mati. Disamping mati lah kajani kudiang lah.
Jani kini jarane urip tipe sekolah-sekolah tuh makanya. Tekadin temu abang surat atau telepon. Iya nelpon kok apa jangan sih misi ginyal yang kena. Ginyal. Sinyal. Yang ginyal dia orang ginyal apa? Ayo urip dengan kuliah. Itu ya ni anu tau itu dan nasi jering dah. Nasi jering ini. Oh, Pak Guru goreng. Pak Guru nang situ. Guru. Tekaden. Bawa nih sampai subuh mati. Tak, ini carane penekang di balik pose. Cocok. Jangan ibu nawang dah. Kuatan anane nasgrah. Nadine, Daik. Jani sebenepek panemayan beli narpit kini dewa. Jalan Jani kawitan. Barengan ngedegang bumi wanci kotane. Abang persida gemah hari palok. Jalan. Buli. Jalan. Ininya adalah. Lalu lintas. Please Banar Macun. Ingat yang deken janji ngajak Ibaba sampai. Apa nih pun sampun muas padam, ipun ampun mati. Pangdanya tiang lautang deken anak newate. Di janji nalakat tiang ngiring merabi ngajak dewek beli nih. Apang man masih tiang mesembahyang nyembahyangan ipun Ibaba sampai. Adiane subuh mati-mati bin sembahyang ini diujak subuh pengalin. Bangsin makelu ngelel tamun beli di jumlah. Jangan sampai sebab bangka jangan jeneng ke sembayang. Sing telu bin tuh Adi. Nah jeneng Semar Macun. Dot jeneng kenane jeneng kena bang ya kejak oge nalu Adi ning. Tetujon deng besemayang sinjelen beli Semar Macun. Ngerahayu wang petemon tiang ngiring beli mangnen rahayu. Restu. Barang ingetan deh. Ide restu. Nah kuala kini Adina. Dia makelu. Mui sing engke sing engke. Sing makelu nyen tamun beli ni undangan beli ni Jumat. Ngepah nanti yang sarau hadinin. Ada tuh mau Latang di lautan. Ngene itu. Bang besemahnya. Bayang. Woi, mengasuh.
Bantu sangat kan beli neng, lo mau kelo jelema ni sebuah bangke dan itu sedian ben kuan kan. Ngalen neng, adi mau kelo ngadek neng sembayang neng. Tuh ngengken ben kemu neng. Ceneng intai. Main neng. Neng, gimana macam adi neng. Adinya cepat. Salit rawuh